Ma, amok namang makikita na kami, may imatangam, no kasano ti kasasaad mi tata. Pagyamanan da ka ti kastaunay, nairugi detoy nga business ni mother ko. When I was in second year high school, tapos gaputi kinarigat ti panagbiag na napanunutan naman dito nga narami di ko basi-basit 2 kilo kasi pelat arami din na ngamti dakkel pagyamanan mi idi digiti buyers na ke digiti elite digiti nangangato nga tattao mayor idtoy pagudpod mayor idtoy Burgos kani ni Sir Joji nga Jimenez iso ti talaga nga hami malipatan nga may isang may agat-gatang tapos ni pay governor tayo tata iso ti may isang may gumat-gatang. Uritat naman. Yes po. Okay. Agorderno kwa sir, agorderno kwa. So kasano nga nagbalin nga nalatak din business ni ma'am? So ito ever since ito isunan, idiruglugi na sinubela ang naging puno na nga customers ma'am karkaruba ka tibela and then eventually na ang nila to. When sir, karuba, DJ nga rod, no kumagawid dati malaman, gata gumatang dati sila si daon dalang kasjay, aging gana nga maininot, nga DJ yun maamamuan ti aglablabas, di ko ang padasan damot ti dumagasan sir. Ay naimas gayam isang subya-subyanan damotan sir. So nagiti na dumamam na customers yung pagkapuan ka pa, nagiti aadayo. Adayo sir, pasaray na dumakot, agapot ti Batak or pasaray ada pay agorder nga from Ilocos Sur, ada di kita gagayam mi sir, ipa-it minukwan kasi ti pamayam minukwa sir. Okay. So accept kay metikas lang mo, dagpa-birthday ma'am, takayat ba ti? Yes, sir, wana sir. So dete kung kunada nga bikyo sa bilao no, pwede dahil. So, deti kabayagnan ma'am ayan, deti panag-run the business yo, ano iti nagbaliwan ti Biagyo, kaya iti naitulong na iti sa Nagdakil sir. Actually, ni mother ko kat kwa na nga tata, medyo adadete sentimiento kasi it's her 7th month anniversary, death anniversary. Today. Tata. Wan isang medyo agim umutak kami ni Jane taon nagtatay. Dakkel nakatulong kada kami na pagbasa nak ni mother ko ti Bible College, graduate na kami sir. Tapos dito imo na nga inauna nga pamangkin ko iso ni Genesis Lorenzo tapos dagiti maud-udin makatultulong nga talaga nga iso ti may itad nga us-usaran da iti panagbasa da sir dagiti kakaanak kakasya sir kasi amin nga kakaanak adda kada kami when sir bali man itutulungan ni ma'am kakaanak iraman deti inaunan sir bale 5 nga kaanak nga adda kada kami. And at the same time, I have my 3 boys also. When sir. So, takila portion jay mapan kadakwada pa nagbasa da amako na nga ang gamitin iti business. Uray jay daily nga kasapulan mi sir. Iso talaga iti paggapuan na uray digi jay makatulong mat nga talaga kasi generous mat deti ading ko nga git-ited sir para kadagiti kakaanakan na. Yes, when sir. So dagiti ka tinulungan tayo na ma'am nga prepare ka dagiti lang kasi dagiti ma'am. Tuwalya ni Karen iso ti kasinsing ko sir. Tapos ni tuwalya ka mata na Tita Marie, ni Auntie Mi, asawa ni uncle ko. Tapos dato'y kaanak mat sir ni Apple. And then, ni Prince, show your face. Pamangkin ko, kaanak pa sir. And then, my son, Gian Caleb. Show your face, anak ko. Digi ito sir, digi kwa. Yes, ma'am. So, aside kita, may tulong na nga ron ka dagiti kabagyan nyo, dagiti kaanakan nyo, at dapat ba the other reasons na ma'am nga pinili tayo nga itultuloy dati ang business? Kaya't mi nga agbayag or kahit mi nga itultuloy kasi jay legacy ni mother ko at napintas mo ti relationship na kadagiti dati nga digiti gatgatang iso nga no kumahaan nga napintas no haan ko mga naimas hindi siya babalikan Agyamang kami kanapo Diyos kasi na
na kita na nga talaga no kasano ti kaimas kulkulitan da nakadado pa sir ti agat manggat-gatang ti jay recipe ng agsursori iso na. So until now, do adadamot agar arami din kasi di pampamayan na nga tuno and then sausaw kasi ti pamayan adot mang tultula dun ng sir ti bagbagada kakaiba DJ sauce na nga talaga. It's the sauce. Yung sinasabi nga nila na sauce pa lang ulam na. Oh, So budget tayo nga di kang runaan na dayday iskan iso ni dumduba kanya na for here yes, yes, sir. na barbecue. Okay. So idirugrugi na dito gaya ma'am ana lang digiti ilaklako tayo nag-value ba ti menu tayo na yun ba? Dati ba nga lalat Ada sir, wen. Ngam gaputa ti kwa namin idi, imununa pa ilang ti kwa sir. DJ lang talagang barbecue lang. Ngam di kwan di ka ni mother ko ngamin talagang ikatan namot DJ kwa na tabana idi. Iso ti pampamayan na idi ikatan na and then agaramid mo ti dati si kung ko natin yung alalat. Iso DJ sir. Ngam tatangga po ta adumot ti maproduce da nga lalatan. Agat naggatgatang meten sir. So isot araramiden nan. Araramiden nan nga tapno iso ti nayon jay ilako na aging gana nga ni-discover na nga okay mat gayam ti saka Adidas nga makun ko na. Magkuman lang gayam data ma'am. So ibilang ti kaadwan lalagit at tagi ko ti business nga Ganuan, hindi sir. carry ti naganan problema ti oil crisis. So ado digiti kun ko na nga basbas siten digiti Aggatang. Agatang, narigat ti panagbiyahe na tanagin ti oil. Ano ba epekto na dito yung business? Dakkel sir, dakkel ti effect na aglaloy di talagang panagngato na nga almost agtriplensa pa yun. Dakkel ti naikuha na sir. Ngam kasi na po Diyos, haan mo't nga iso di makun ko na nga talaga nga awan aggatang. Take sila ma-sustainan na mo di kasapulan mi sir. Do ibagbaga tayo nga talaga gaputi deto kwakit maapektaran tayo nga adulat tamo ti umay aggatang sir. Sapsapulan dalata sir. Sapsapulan dalata no anya ti raman deto barbecue sir. Aglalo ka deto graduation, digiti graduation sir. Nagadumot ti nag-order sir. So hanti nga nagibali ti presyo ma'am despite the Yes. Kasi kung na ni ading ko circuit no mabalbalin ala uray kastoy ti panawon uray kastoy ti tiyempo uray kasanot kinarigat ti panagbiag hantay nga ingat nga to tapnohaan nga umingpis ti aggatang ko na ni ading ko sir so nga haan na pulos binalbaliwan. Oo. Kiti makikita mga future na dating a business ma'am. In the next coming years, alam ti mapasama ki dito ay value ba? Hindi ko na stop ma'am. Dakkel ti arapaap mi sir nga kayat mimet nga pasantaken padakkelan detoy palubos ni Apo sapay ta ikan na kami pay ti adu nga mausarmi at talaga nga kwak plano na mo detoy nga uray ito'y kami lata sir kasi ito'y mo nga talaga ti pwesto ta uray ti kun uray agkikidom deta kwak talaga nga ito'y yan ti pag barbecue anen karkararag mi nga sapay talaga nga makita mi dakkel mo't nga nakatulong kada kami ta uray iti pagyanan mi nakatulong mo't uray kada kami amin nga adda iti detoy poder ni mother ko dakkel nga nakatulong kada kami dawat ken kararag mi sapay ko ma tama padakkel mi pay kas tartarigagayan mi nga pamilya sir. So for the last question ma'am, no mangmangit na kayo tata ni mama yung anak di kahit mo baga kahit mo babagyaman so na dapat yung message Ma, amok nga makikita na kami, may imatangam, no kasano ti kasasaad mi tata. Pagyamanan da ka ti kastaunay, handa ka man nga makikita na kami, no kasano kami agmaymaysa, titimpuyog nga anak mo, apo ko, mamatiak, nguni Apo Diyos, adakan keng kuana kitda kami amok nga di na kami baybayan nga uray deti imbatim nga legacy deti pagbarbecuean mamati ak mama
nga mapadakkel detoy babaen ti tulong mo ken kararag mo kada kami nga anak mo nga nabat-bati mo. Still alive detoy imbati ni mama, ni lola mamang nga pagbarbecuean, mamatiak kada kayo amin nga agtarigagay nga mayat nga mangraman, umay kayo, padasen nyo, try and be convinced. Awan ti panag, timakon ko na nga panagbabawi yo. Kasi masatisfyan day jay cravings yo. Daytoy adamag, ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganuti si Alexander ti Hawaii ken Jasmine Salohalo iti Barangay 20, San Pablo, San Nicolas.